me life am pe ni say mo ye namfo mienu a so ho ka hu say me we a o ba be mewo now ka enkwaje ho asem obi so beka say ye hwe bomb ya ye start interview now ka say o hye ye nyina de come as Iron Felix no o ko kan say me say on ma be over 500 ena enya empamu nhye dia na say on o mada na o de kan kwaje die na ase boy bra kakra na de ema no nipa asem na meka no eya ne nipa bibie ntima see ya body of front me come body am we asina ehun say nipa we okay say na not nti nyoma na wo fa mu na na wo nyoma me fa mu nyina na see nipa 2005 oh na me say 500 2005 nti na wo tre like what list me list eso be ma oni nyansa no omo obedi enka say me we aya we say na ibida so tase ba sinifo be break out wo mo twese list na the ba da me pesi ni me pa wo me pesi ni okay obi be bisa say over ya sama wa kan twam de but ye ko back akra se na be ya obi a wonya hwe no no obenya mu nkyerem obi bisa say 2005 man na no mada no eye obeye popular e wo Ghana no e na o start here na say no enye sa na tie popular na me ye no people don't know me okay Ghanaians angasa no omo wuni me no esa e wo fom intimidi no esesa okay esesa from that Santo me give first here from Joe Smart okay and could have been and the Joe Santos okay Joe Santos a whole in popularity ni wo baby am go be a system bi ane wo but na internet ni mo okay and the be dada Santos okay and no the ebeji di ni kasi fi say ata me de me de enye cinema okay me be dada Santos be cinema na me fan say the same we are concert we are enti na me de me say promoter na me high band no e the contract okay enti sa time no na me ye processor se bia ban we me kwa akofa hemfo no me kwa akofa pa bobo no me kwa akofa no CK man no me kwa akofa no na ma high wo mu no a me de me picture to me ku print process na me de picture to ase okay e to ase ngo so na wo ye na ma kira ase say that Santos promotion okay baby a me ko bia Krubia me ko Ghana bia no poster no cemetery poster 20 wukruma so se bia me fa say me call Tachiman me type poster day 50 poster ni na poster 50 ni na no so promote you sa time na Jerry ba so 80s ni na me say adwuma no ti na Jerry ma ye Jerry ani adinti na me esa na we gangster me ya go bia sebe enye ne okay na be ye na media no the woman nyina na say sa time na me GD ni nyina na sa ina America no 2005 no yeah na aye ma kra check na basoro nti e ba etimi no Mr. DB say oh say a prepare system ni exercise nti system per so ye de o so sound nti time a na me nipa bobo bobo bagia adofo okuku seku kofi samenom na nampedunum ene KKs number 2 asebu amanfinom kuna duzman nom ene manu bebre ane wo we ayemfo ban na no nyina aye adwuma na mo nyina aye adwuma enti etani say National Theatre baye na fi ahokyere aye dey aba na o ma start tete nkwara no ukala ena komode okay na say adwuma we no usi ma chekra se no o mo bom yankwara nti eni akrobeto ni ma asi ni nyina o mo ba National Theatre no be ye no na me no me more years
Okay. And so we started adwuma we 1967 69. Wow. 1967. Na me young kitikiti 1969 ena me ye matured wo mu a me ball ban kese. Okay. Ena 71 72 me ba Accra Habitat. That's over 60 years. Me ball we say Nana Pedu 1972. Na me bandsman me count the buy no ho ye ne santo ya wo wi. Okay. I want to be changing me di but na me a popular e chain no because of santo me buy no na me person say me di go me say no be santo na me speak santos. Okay. Ti na person say ke chire no me mu say da bi e ye we ntia fe man no dey no from me small. Okay. So but one frame name, but woman can frame small. Oh, okay. Gonna be a young guy. Yeah, yeah, no. Begin to me pick and send to dealing here. Am I? Okay. Am I 80s in 1989? I'm sent to the Babylon. Now, me the Nantia, with the year promotion, the be promoted in 1975. Okay. 70 me job and I'm me year 3 years and I'm 3 to 4 years and I'm giant and poor. Aquabwa. Aquabwa time goes to be 75. Na kuredu bumbati ho. Na me see there be sika mi nti me promoter. Na papa to sika. Ti ko bo ho kakra this camera best start promoter adwuma. Na me ti hita baby. Decide to the 89 no mo ye about Mary. About Mary. Yeah. Eno na e peja di e bye. Nti mi na mu no a na nyina na wo rekọ. O tata bi nyina na chese eye yegunsu bebre kura me ntimi won dia menya mo. Nti time on who say sini no abesei ye concert no. Ye kwa nipa ma. Amamfo hwe sini no. That was 90 something ho baby. Okay. Nti 1997 na me producer ma me promote manager Emma Sebu Amenfi. Okay. Me na nam dia Sebu Amenfi nam. Enam. To onu ni nipa concept me na we sa you know eno kwa de na e ko ho trek it me fan to car ni ameka. Okay. Me atimi akodi bia 2 weeks na mo ton si ye we market. Ye we market. Only why I say na mo to car 2 weeks na mo de reggae ba ni ofia ni ani nka e so ye nko stressa man ni akọ ni akọ stressa omo nti anu mo na mo sa fedies eyi ne dan ko sini. Okay. Na me so okay ma me fa me ni engine ti 99 na me yesem di ho gi mu ana na omo se di obusi a omo ani amantiti na mempe. Okay. Ti me a me dem concert party union no e form production. Okay. Eye me a me production na me start se bi twesi ni. Okay. Ni wo mu a di o ha na ye ni isu efrim santo. Okay. Wo ye no na me ye se no ma me hwe yi sa nkofo be ka se me kura ma ye dey ni na me wu ewu no ye de baba tam ho so bi because so din the santos na me de no e wo so che no na ne de no be ye concert party no e ma won so ba si na me ho nti wo wu no e de complex baba nti ho e na me change mi di e de call boys. Okay. Na de call boys. The entire the call boys na me di no e mere bi ma sano aye no e mrantie hene. Okay. That Santos. Okay. Ana ma yi gu poster bia so. Okay. Poster bia mrantie hene. Ti me na me de bi mrantie hene no. Ma me famra brofo. Me nya ne brofo. Nti brofo no me ntwe ho ana me say amamfo eye we di ma me nya ne boys. Nti bi ya ne boys nko a. And I'm for the boys, me and the boys. In Tinko, and a friend, me boys, no, I'm so okay. So my boys, no, say boys, see, and I'm for boys. Okay. And so the bomb pie was a five, a farmer, and I'm coach out, me diet about this or so, and also editing with a told me or boys, and then some bomb pie say, it deal with so I say, come me my mom pay was soon as the bomb pie. You know, we saw boys in the boom. A boom.
nti girls na ti boys skin boys voice anese na baby ewu ti ba sa no na boys no kra we no boys skin kata so exam so mempene okay nti kotwa gobia samwasi ni patu pano and mo da so yi enam si dabi madi boys skin ma me pagya no e wa ha na me pagya no nti black ebo mi di se olu na si enfro and what's your jam? Yeah, from my near your friend or boy, Siki. I want them lunchy, okay. To see then, and no boys can let my trendy Ediaba. But says you must attend you, come back. I confirm me dinner, which I say you smart. Okay. You are from Joseph. It's look of fat. Your bombers, you know, you're from Joseph. And you don't want to use school time. And you must come back, as they say, you smart. Me build them into we exclusive on Poleeno Multimedia say a new name here Joe Smart. Yeah. The new name of boys. And they also sign into now change called Joe Smart. The entire member say of boys skinny way no. You know they say why Christo India why about the fufu. Nti me fa me di Joe no a ye bomb e so Methodist. In Emra. E wo ho no a me para bere mu no. Me sa fa no mra. Okay. And the smart na e ka ho no na wo ho dada. Okay. And now they are back. Smart me use that. Okay. Me use 69. Okay. E be 72. Me ba we no na me use Santos no. Okay. Na Joe Smart na me Joe Santos. Okay. Sa na me de ba African brother. Okay. Joe Santos. And see from now Elkono Dada Santa, I was my friend Joe Smart on Poleeno Multimedia, and I'm my exclusive way. Yeah. Boys, still now come back. Yeah. Emma 2,500. Yeah. Now say Usruye. Now Usruye no. Obi be say oh boy I was sorry why three some ana idea. Either uye bida uye three some da. Say Emma be no ana ma be 3 4. No mo da onkwa won. Oh enu kwa de. Sa interview no ma yeda. Oh sir. Ama kwakumeni aggressive interview me life am penny say mo ye namfu mienu a so ka hu say me we a o ba merem merio akwa me fa so merio so eketua bi okay bia me fa first no me ye ne ma ama na am oni akopre okay na so oba bia na ni brade bia de o ba merio sesia. But me no enya no so no we na akire okọ we different but omumie no nyina na mpa ba ko so na den ba ko at a time enu dey say simple and dey simple and dey wunyini kura me manyini mo ni nti kura enu dey simple mam kura simple mam enu dey say ma wi and now litimi ka afesu so na se me manu a itimi cost eye ebia one day no metima bo 4 5 a day no a day but me ni obi a nko tu okay 1 what me flow ya me bono no flow ya me bono unyaro kra me gare me shower and the any boy na ma shower na me careful nti ku ya na me ya se ya na ko na me ko be si ya o pa wono ba na foforo ba ntia no de na se ta ni ma we de simple na metimi no wo so ho na me yeshia ga stua na maka che se mema ba ko timi fra ga no na yeku me nyo ba la okay I don't do that no me pel na de me from college state say young me wo se me you ansana BBS so do say I mama o litimi ka kire obi say mama kai se me you ansana weekend yaso sa keke okay oni ni ndi nkomo bia e be your surprise but wo ha na ma fro okay family enche na family ko tina radio so no say for boy oje for guest the juma man FI no on gin but okoye no FI now you for boys ana that was then what say
best 70 horn airban. Because you know, and then I know from Quena, my be. Or did you call me? Watch the same near my wall when you want to me, in one way. Okay. Me bompa is a prim so the Mr. Koi Sanko. I don't know. Na credo and say maybe the credo. Maybe the any day. Midi. Almost credo here Casimo. Okay. Spray there and spray the salsa. Okay. That name is spray. Bomfanachi Laventine. And obey the human. Oh, quite hard, Yasra. No sense out. You shall buy on the Casa. But maybe the energy. Akukoba. The ayet ne back it ticket. Yakitwa pa when you kakra. Okay. Mba say who any abakakra bi no. Me aye na ya black stew. Okay. Moto. Ye de be stew no. Obesisi ni me bi no de aye stew no. Na aye ya ma. No awe no ro. So we no ro. Nti eno de o yisu na ye adwuma. Adwuma. Nti unnim say atekwa na ente boy de. Eno na I can't tell. Ne dume bi ma. Eniema na majigu efie no. Madaka mu. No troubles na sa eniema na me peduro sam genti ama me peduro sam adwuma na na ye ne ye de aduro na ye. Okay. Sisi ensu ye tu. Ese enna bi diagro ha. Ni pie dem ko gire mu ye niema bi. Nanka Nsolu ebeti mate ama ha ne ye diagro no beti enkote wo abonte. Okay. So it is a crown na apese eti dia ani so ko nipa no a wo kro no mu no aye no eti mama kro no mu nko